Mladić iz Splita Matej Periš nestaje u noći između 30. i 31. decembra kada je ostavio svoje drugove u beogradskom klubu Gotik i od tada mu se gubi svaki trag. Stručnjak za bezbednost kriminalnog centra DBA Ratomir Antonović kazao je da postoji nada da je Matej živ, pominjući da je jedan pevač nestao 90. godina i da do danas njegovo telo nije pronađeno. Naveo je da postoji mogućnost da je taj pevač želeo da počne neki drugi paralelni život. Reč je o čuvenom pevaču narodne muzike Dušanu Dušku Kostiću, kome se 1996. godine izgubio svaki trag. Prema zvaničnoj policijskoj verziji, izvođač legendarnog hita Sačuvaj tajno ljubavi moja u predvečerje 13. maja te godine skočio je sa Pančevačkog mosta u Dunav i tako izvršio samoubistvo. To međutim niko nikad nije potvrdio. Njegova životna priča mnoge je podsjetila na Mateja Periša, koji je nestao pre tačno mjesec dana. Antonijević je rekao da treba da se ispita u kakvim je odnosima sa roditeljima bio Periš. Treba ispitati u kakvim je odnosima bio sa roditeljima, da li je želeo da ode od njih, a da im se ne javi. Ovo sve ukazuje na mogućnost da se zavarava trag s tim što treba ispitati i sve okolnosti koje su prethodile njegovom nestanku, rekao je Antonović.